begin. Ha. Oh Bible ni Kokthai Bai no borok ni besar ni kuno kebal no centas kaina nanya. Oh Kokthai Bai no borok na kai tercini sebelah Jesus Kristus borok na tas kaina. Ele borok to nai di tabok Mark chapter 5:1. Syaitan hamjak no Jesus Kristus Kokthai Bai eh syaitan bar logo kena bar ni tangka. Ele bang ni Kokthai no wi to mo. Oh Bible honma bai no. Oh borok ni sabar jokono tas nai. Bible ni bising tayo ilan bago tiyang nungay ito mo Mark chapter 5:1 setan hamjak na sarili naman oh Satan na dampi raway Satan na kapaway tangan ni borang ni bising ni ay ni bagay na tini bising tayo tini besag to mo sumbay kay tabok to mo oh kay tini sabay Jesus Kristo ang kap pan genang maya genang oh Bible ang kahon oh Bible ang kamatang na isa oh Bible ang kacanak piyang na isa oh Bible ang kacanak Bible bising tayo sisak ni Hamya jen namaro. Beba na hamay tangnay. Oh Bible ni bising tayo hamay tangnay Bible to rugiro na hamamani. Beba ma poder por rugiro mo. Saya rong no. Sisu beba na hamamani. Sisu. Sini sebelah Jesus Kristus angka beba kono joto kono jeng bai tongo sini sakne bema hamya si tomani sini kaidor sini sebelah Jesus Kristus se
Hallelujah.
Hallelujah.
Bo tai rok jeng borok rok nang. Wis ka? Bo ni number ni rok nalai di. Jeng nang ya jenis kere borok rok. Bo hai kuto samung klai tomo. Tripura bo. Da Agartala bo. Hai ni bagai bo ni number ni rok nawai mano. Bo ni madam onek bosor lagi. Guwahati thana angkai Guwahati ese meeting tomo. Mane oro ni hote oro mane Ampai. Haleluya. 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 Haleluya.